Nakon emitovanja intervjua hrvatske Maje Sopce, sa kojom se nestali Splićanin Matej Perić družio i sa kojom je pokušao da stupi u kontakt u Beogradu, pojavili su se mnogi komentari o tome što je ispričala, a posebno se izdvojio deo u kojem ona spominje snijeg i led 30. decembra, a tada ga u našoj prestonici nije bilo. Imala sam veliki problem da se parkiram ispred restorana na Karaburmi tog 30. decembra zbog velikog snijega i leda i nisam navikla na takve uslove jer živim na mediteranskoj obali. Iz tog razloga se nisam javila Mateju, rekla je ona između ostalog. Korisnici društvenih mreža odmah su se uhvatili za tu izjavu, označavajući to kao laž, obzirom da u Beogradu te noći bilo više od 10 stepeni i da nije bilo snijega. Osim njenih izjava, da Sanja i Matejeva ekipa koja je bila u Beogradu nešto krije, dodatno su podgrijale poruke koje je policija u Hrvatskoj izvukla iz njihovih telefona. Potraga za Splićaninom ušla u 25. dan, a odgovor na mnoga pitanja još uvijek nije dat, već su se nakon poruka koje su se pojavile u javnosti i prepiske prijatelja Mateje Periša u kojoj sa svojom devojkom Sanjom priča o konzumaciji droge u klubu Gotik, pojavila i nova. Iz poruka koje je Blic objavio, nameće se zaključak da se Splićani kritične noći jesu drogirali, ali da je nije poznato da li je i Matej konzumirao opijate, kao ni ko je čovjek sa kojim je išao u đir po klubu, a koji se također spominje u objavljenim porukama. Pretpostavlja se da bi čovjek mogao biti diler, odnosno osoba koja posjeduje narkotike. Podsjetimo, u porukama dan nakon nestanka Matejev prijatelj Božo, koji je kobne noći bio sa njim u klubu Gotik, konstatovao je da ne zna šta je bilo Perišu, te se zapitao da li su u pitanju halucinacione droge ili nešto drugo ili slično. Prvo je rekao devojci Sanji da nisu uzimali narkotike i da ne zna šta je moglo da mu se dogodi, a potom je nekoliko dana kasnije ipak rekao da su uzeli drogu, ali nakon što je Perić otišao iz kluba. Njemu je Sanja odgovorila da ne vjeruje da je Matej uzeo nešto sam, osim ako mu neko u tom džiru po klubu nije ponudio. Rekla je i da Matej nije žensko da mu neko drogu stavi u piće, na što je Božo samo rekao, stvarno ne razumem. Nove poruke su razmijenili posle nekoliko dana, a u jednoj od poruka spomenula je i Maju Soptu. Možda je Matej usput upao u priču u tom džiru sa čovekom, možda nije planirao to, ili ta Maja koristi ta čuda da mu je ona neko grešila. Napisala je ona, a poruka koju je usledila kao Božov odgovor otkrila je da Splićanima konzumacija narkotika nije strana. Maja ne koristi, napisao je on, a njega je Sanja potom pitala da li je Mateju je bilo krivo što ste vi sa Zadranima uzeli, a on nije, na što je mladić rekao da Matej to ni ne zna, te i da su uzeli nakon što njihov prijatelj nestao. Dakle, iz ovih poruka se zaključuje da su Splićani uzeli drogu sa Zadranima, ali i dalje nije poznato da li je Matej koristio drogu te večeri, kao ni to da li se naljutio što njega nije počastila ekipa iz Zadra. Iako se pre nekoliko dana u hrvatskim medijima pojavila informacija da je Maja u policiji izjavila da je Matej povremeno koristio narkotike, da bi, kako je naveo Večernji list, mogao da radi. Ona je juče u intervju za TV Prva dala sasvim drugačiju izjavu. To je zlatan momak, ne može bilo ko da radi, studira i da se bavi sportom. Takva osoba sigurno ne znam ni ja šta radi. Ni ja isto ne bih postigla da koristim apsolutno išta, rekla je ona i osvrnula se na sumnje iznete u medijima, da diluje narkotike i da je njen sugrađanin Matej Periš htio da stupi u kontakt sa njom zbog droge.